pick up hayi man wathaphumila yejoza yostoka kuseleni sisele nenye encanyana ngisivalela lapha endlini ngathi yazini awuthi man ukwenza kayi-1 angiyengibukele eTawnini leti ngithi kayi-1 kaniyamosha hayi kaniyamosha ngithi kayi-1 lo kayi-1 uthi hayi man phinda kwesi-2 angeke ibuyele namhlanje lento wena yowe phinde kwesi-2 siphoza ngithola wathi nabo uyejoza ngithola nginari ngingakhoni next phela sengejele manje angisekho epolice station nasebangena sebathola mina lapha sekumele bezwe ngami phela ngisho bathola mina lapha sebathola mina sekwami vele manje wena waze lapho ukuthi kumele abangenayo uba cross or ukuthi ngenzeni uthole mina la kumele uzwe ngami kwami la ngosha shembe nyingozi hayi bengidangerous ngisho kwasendlini ekhaya bengimosha lapho bangasangithembi ukho wabona uthi uye kamareni bakhambise nomntwana omncane bathi kulandele cause abasathembi bayazi vele ukuthi ungena kwakhe kamareni kunento yokuphuma nayo Eyo, guess what? Lava fubise uthi ambulala vele. Thingisa ama-speculate thingisa kwamaphosha nawo. Ngiyafuna. Leyo bengifuna Joe, we leave no stone unturned. Nande. Away. Yo guys, welcome back to yet another episode of Realign with 925. You know we're doing it like we're doing it for TV, the podcast that other podcasters watch. Yo, I I'm a take up by a bitch. I gotta stay. I think they take a 7 so those pin. So guys, you know the drill. You know what this podcast is all about. I would like to thank everybody who still tune into this podcast and nalo osafuna ukuthi abukele le podcast or osafisa ukuthi aqhubeka abukele. We're gonna bring you the best content ever. Today ngiphethe uCherry because since you know ukuthi there is people what so now uCherry uzela uzobeka istory sakhe about her upbringing nezinto ezinjalo. So ngiyacela ukuthi you need to tune in and listen to ukuthi uCherry now usibekele siphi story because we're gonna touch on endabeni zayo le GBV sizwe nayo ukuthi uthini because since kumuntu wesimama ngeke size simbekele side. So igama lakhe uJabulile sikhule sonke Paula from high school days. So mfethu, hope you're gonna like and enjoy this episode. Sharp Jabulile. Hello. Azimele ngibambe njani ke ngoba sengijayele uku-interview amajita uGrand. Sharp. Mfethu ngiyabonga nje ukuthi thema ngibekela nge-realign what no mfethu asingapolice Maseko vele uyafuna nawe ukuthi uzobeka idaba lakho. So Kanisha ngicela utshela abantu ukuthi uJabulile ubani, ukhulelephi and cala kanjani nokuthi ngene to this kwacala kwi-Adola angazi. So ungasibekela nje ukuthi uJabulile ubani kanjalo nje. Okay, mina nguJabulile wakabhanda. Ngizalelwe la ePhola, ngikhulele la ePhola, ngihlala la ePhola. Uqala kwami ukungenela idakamizwa ngaqala nje ukuthanda izinto. Bengafuna ukudlula mina. Bengithanda izinto kakhulu, yonke into bengifuna ukuyazi. Bengafuna ukuzwa ngobethu. Okay fine, sicala sisakhula ngithola iboyfriend baba umntanami ubhema lezinto. Nakabhema lezinto so mina angazi ukuthi ubhema lezinto. Okay ngithandane naye, sithandane. Agcine azama ukungiheka nami ngigcine ngithatheka vele ngigcine ngena kulezi zinto ngiqala ngizwise lento ngiyizwe ngithi hawu into emnandi so ngicala ukuyibhema since ngisho besibhema amagwayi sinokugangela amazoli wangizwisa lena ke wathi hayi khuzwe na yinto ngathi hawu into emnandi so ukuqala kwami ukungenela lezi zinto ke sengihlale ngifuna phela ngizwile ukuthi mnandi bengisiphuzela amabhiya nginganankinga vele nginganandaba na insango sibhema leso sikadeso mara nganele ukuza lento le yawu ngakhohlwa ngebhiya ngafuna yona nje straight kanti into the more uyibhema the more iyakhela emzimbeni ingena. Yagcine senggenile ngagcine sengi-addicted ke nami ukuba addicted kwami agcine ke sengizinikele ke ngako konke ngagcine sengimosha nangimosha khona gcine sengikwenza lokho engikwenzayo tot last year ukustopa kwami last year. Okay fine but yona I see right akusimpile right. Ibad kakhulu inama consequences amabi ibad kakhulu nami ngithena sengihleli ngirealize manje ukuthi hawu kanti umuntu bekenza so sengizisola manje ukuthi mara why bengenza so and lokho angiyenza bengakuboni konke lokho
bengakuboni konke lento le usathane kakhulu isilingile ingimoshela impilo bengimodla mina ngabe namhlanje maybe ngisekudeni ingimoshela impilo yami namhlanje i-upside down but nginethemba lokuthi hayi njengoba ngiphumile kuyo so kuzohlangana so manje mama uthi ikumoshi ugcine sowumosha yeah bawumosha ini kahle hayi bengimosha shembe ngingozi hayi bengidangerous ngisho kwasendlini ekhaya bengimosha refe bangasangithembi ukho wabona uthi uye kamareni bakhambise nomntwana omncane bathi mlandele namanga because abasathembi bayazi vele ukuthi ungena kwakhe kamareni kunento yokuphuma nayo ungena kwakhe endlini uyamosha nje uyababheka shuthi lento le usathane yakhona ukuthumela ukuthi hambe kamareni mama makhe endaweni esomani uzothola something unamanga uye vele and ufike uyithole lento leyo so vele endlini ngagcina sengicabana nomama angasangithembi ngigcine sengasahlali nomama vele endlini angasangithembi ngoba ngimoshe kakhulu ngimoshe iphisa zange ngimnike umama ngimoshe kakhulu empilweni ayikho into ebengayithathi bengithatha ngisho impahla athi uzithengele umntwana amezisha nase ngifuna ukubhema ngiyozithengisa ngazi yini lento le engaka ethi vayobhayisa impahla ngingalindi mhlambe ngithola inyuku ngiphethe ilokho i-down I lost yes eso sikhathi ngiphethe i-lost la ngizama khona ukuthi ngile bengilobamba ama piece job yabo sokuthi ngile ngiyafika ema piece job inihamba nje ukuthi umsebenzi awukho ngiyahamba ngizikolisela endlini ngiyofika ngiyabheka endlini ukuthi mara yini into engayithatha ngize ngicabuleke bengithatha man bala bathi into umama uyithenge idura rehe bengithatha ngabe ngiyothengisa ngoba ngifuna ukubhema phela mina and sithengisa ship njani into ye1000 bokhona uyithengisa nge200 nedi ukuthi uyobhema noma bebangakunika 100 rand boyovuma because ufuna ukuyobhema wena manje ngaleso sikhathi manje awuzisoli after ukukauza kutesana nje sina sobhemile uyazisola sobhemile imali ucedile uyithengisile ucedile so uyazisola ukuthi endlini ngiyongena mani sesijampile ke nasendlini lapho ke so lo muntu wakintroduce to riding akasancede ukuthi okay manje since ngakintroduce asiphande sami ngasuke ngaba nebhadi yabona lesikhathi wasuke washona ngisho lesikhathi aphila umkhizi usibusiso yeah umkhizi wabhoda yeah uLeonard Malaza samkhumbula ubani mzali emkhumbula usibuse bekanegwegwe so man makizi anegwegwe likhulu so yeah makizi ngazi kanje wasuke washeshe wangishiya emhlabeni yabo yena lesikhathi akhona nginaye hayi bekangi-afford kancane mina ngiyasikhawathi ngelighting imali langa malisolo lisithelo livele ngavalo wonke askisiya so after ukubhoda then awusakhona ukuthi uspine ke manje kwamele ngizibone phela manje asekho umuntu ongiherezelayo loba yangiherezela ngihlale ngilinde ngazi ukuthi hayi ngesikhathi esoyo bese kabuyile uyongiherezela hayi kwamele ngicaleke manje ngizibone ukuthi manje ngiyaziherezela manje and lento le phela akubhenyiswana abadlali ke abantu abayibhemayo akutshela kahle ukuthi indoda umaziphandela la so manje since cause amajida siyabona ukuthi ayakhona ukuthi aphande mayima ucherry sometimes bathi uma ufuna something badedela impahla ngeke afika kulama izinto lezinga lelo Jace amadoda athathe advantage futhi khona nawubhema and noyifuna phela uyayifuna uzoyenza lento efunekayo ngoba nayi imali but nayi ngiyakunika imali manje uyangizama urenza njani uzomzama ngisho ufuna imali uyomzama and hayi ukuthi le mali yencosi imali yokubhema ukuthi ngibheme nokuthi ngibheme so manje mama kulapha exameni kwakho mawumzama do you feel something or you just akacela no I feel something when ufuna lento ifuna ngisho nje so ulapha ukuthi akacede ngithole le mali mina ngami ngiyobhema kuphela so mhlambe maphethe uma 250 or nangabe ilile yokubhema nje ugrade nje nedi ngibheme awuna ndaba ukuthi imalini nedi ngibheme ukuthi imalini kona kuyacounta baba ngoba unawu uyayicabanga ukuthi nakathi uyongipha i30 rand ngiyobhema kayi1 bese ngithabhemi uyosebenza yayibo mele at least akhulume nge100 ke cala ku100 ke uyazi ukuthi hayi lapho khona ngibhubhile at least 3 nyana ngiyaphuma nazo shuthi kunzima manje ngoba uthi uvayile edladleni uvaye wablomova ngahamba ngayohlala kagogwami ngahlala nomalume avele kagoga kamazibhale bamayindirela yeah noma besicabana sinomalume but beyanga na choice
bekangibona ukuthi ngusimo esinjani besicabana kakhulu naye angixoshe nazimvukile kwesinye isikhathi ngihambe kunomunye usisi ke bengiphila naye bengangithanda rehi ke loyo bekangafuni ngami and yena ke lo sisi loyo bengamoshi cabanga beyakhweza ikamela una yonke into bengakhona ukummosha nje the way aphila nami ngakhona ngithanda ngakhona because lo sisi loya nakukubi because inkathini ezinzima bayakhona ukungizwela man so benginalento ukuthi angifuni ukummosha man uyanginceda lo muntu unginceda kakhulu because unginceda nasebantwaneni uyanginceda nami uphindile umunye uhlala ngale ngasekhaya ungincede kakhulu lo sisi bengafuni vele ukummosha bengibona ukuthi lana ngiyomosha ngiyobe ngizimoshela because nangilambile kwesinye isikhathi ngiyakuye ngibalekela kuye nangifuna into zogeza ngiyakuye yabona into eziningi mama leso sikhathi akasayingeni indaba yami vele akasafuni ukuzwa next ngami so ukuganga mhlamba kaze ke ugange ufike esimeni sokuthi bakubophisa o mhlambe because amantombazana mara akubi lolo tashayo umphakathi so akaze ke bakubophisa hayi ukuboshwa kona ngikhe ngaboshwe with bank into yangenzakalele with bank yo kwaba isimanga kakhulu ngiceda ukufika with bank engakujwayelanga vele kagogo ngiceda ukufika ngale coronation ngiyabhema ngisho okay ngikhohlisa ugogo ngishayelela ugogo ngithi eshigogo yazini ngisesikhatsini manje ngifuna amapheze nanginawo ngicela ungizama imali ngifuna lawo mapheze gogo ayikhiphi 50 rand atsama uthenga lawo mapheze lawo ngifuna ukubhema mina hayi ngihambe uyazi thina esibhemayo man siyahlangana ngisheshe ubona ukuthi lo uyabhema awusinge kuluya man ngokhuluma naye ngilanda umunye umfana lapha ngimbuze indawo yokubhema mara ngayithola phi la amfana vela ngithatha kubuya ngikhombe angikhombe kuleso sigodi leso ngifike kuleso sigodi leso ngithenga into yami yesibhemeni hayi man sisahleli sibhema kuvele omunye ubhuti athengisa ngoba mina bengibhema but bongeke nongangazi bongeke uzungijump ukuthi because ubuklimbe ngiclean bongeke ungithole basengifaila nginjanjani yabo and the most amantombazana ngali with bank afaila vele so labafana vele omunye ubhuti athengisa lo bhuti lo uthengisa amakhathoni la indleleni shothi uhambe uyathengisa la itolo lezo emasipasi igwaya amakhathoni thengisa amakhathoni ubhuti loyo ngiyabona bayasasele na 10 amakhathoni aphethe imali isikhwameni 3000 manje labafana balapha bathikime eish sister sicela usenzele ifavor man ngithi mina ifavor enjani bathi sicela usibizele lo bhuti lo yasibona ukuthi uthengisani hayi nami ngizenza umadwede phela bhuti angicabanga ukuthi amakenga acabangani yabo hayi bhuti unjani ubhuti vela sondela angikhona sisi asasondela khuluma nami hayi babe sebanje amagenge BBD babamba ubhuti uyayibona ukuthi nawe kuyo ithatha kanjani yeah babambe lo bhuti bamthathile imali bamthathile nawo makhathoni hayi hawu amagenge acothatha lawo makhathoni vela acoshe lo bhuti hamba wena hambe vela ubhuti hawu sahleli sabhema nabo and laba ngilimaza khona bangifaki nasekhathini cabanga bakhathi ababodwa sebadla ababodwa shuthi mina lento bebayifuna kimi sengiyenzile abasenandaba nami lo munye azadliwo nembeza time man girl ungasabi sokubona awusisakhuluma nama out yabo hayi nami vele sengingene emcondweni ngoba sengibonile imali phela iphumile lapha hawu sahleli njalo ubhuti lo or wahlangana newundu endleleni or waye gijimela eClefantein angazi awusahleli njalo phobodo newundu ubhuti lo abaleka amagenge abaleke ene mina abakhombe wena mina ngihlale ngirelax ngibe nokuthini angimbamba ngenkulu bangicelile nami mina angidlanga nemali angingeni lapho sengihlalela nokuthini angitholanga next bengiyekhe ekhadini vele angingendeyo mina ngizozikhulumela hayi ngiyakutshela ubhuti uthena ahlala lapha afenga amathi nayi le ntombazana yiyo le yenza ukuthi bangibambe inkunzi amaphoyisa ahlike BBD phezwami angigibeze bangasafuni ukuzwa story sami ukuthi ngithini bathi wena vele uyokhuluma epolice station hayi nangifike epolice station ngikhuluma vele bathi hayi nini enibhemayo nisidinile asifuni ukuzwa stories zakho vele madoda wakho la wathumelile ukuthi abambe lo bhuti inkunzi asikhulumi next nawo nje wena into emele siyenze uyakuchacha uye emaseleni uboshwa kwami ke lapho so how was it like emaseleni oyintombazana because ngihleli ngize amajida wena first time mawungena la uthukiwe or kwabanjani bengithukiwe Jason ngoba nami nginokuzwa nabacoca etshela kusimnandi ukubona etshela kusimnandi etshele kuyahlusheka sona so bengithukiwe that time
but ngathi nangena futhi ngaba nenhlanhla ke mina ngazitholela omunye ugogwanyana lapha eseleni sabayithuna vele nalo gogo awusasicocela kwaba mnandi nje vele ngagcine mosi sengibusa lapha emaseleni laba bangenayo bagcine sebezwa ngami sekuyimi engiphakisayo amaphoyisa asakhona ukungikhipha ukuthi ngishaye umoya nyoba cleanela ngale ema-ofisini wabo nje ngagcine sengibusa ngathola i-draft ukuthi hayi seside lesikhathi ngihleli okay fine ngihleliswe ukuze ngihlale lapha nga-attenda manje shuthi bangibopha kuyi-Friday ngayo-attenda kuyi-Monday Monday ngathi nanga-attenda bangishaya nge-long scratch lapha e-regional bathi shuthi bangishaya bekungabe ubani nabangibopha bona bangishaya nge-3 months so mama ungathi sivalela wena ilight ne bangishaya nge-3 months bekumele ngibuye after 3 months yabo okay angishaya nge-long scratch vele hayi ngabuyela emaseyileni ngahlala inyanga eTlefontein waba ukuthi sebangithutha-ke ngeMiddelburg ngithu wena ngeMiddelburg phela sengiyejele manje angisekho epolice station la ngiphakisa khona abantu ukudla ngizenzela khona manje ubuse njani ngoba uceda ukungena so umachuzi wophakisa bonke abantu ngani ngenkani ayisho ukusa kwami abangenayo sebathola mina phela seyimi phela mina nangena ngathola kokolo kanti unebheli uzobheli aphuma hambi nasebangena sebathola mina lapha sekumele bezwe ngami phela ngisho bathola mina lapha sebathola mina sekwami vele manje wena wazelapha ukuthi kumele abangenayo uba cross or angiba cross angimenzi next net ukuthi angeke uzongitshela kubeni uthole mina la angicross umuntu net ukuthi angeke ungitshele ukuthi ngenzeni uthole mina la kumele uzwe ngami kwami la uyangithola mina sengibusa kanjalo sele ukuthi bonke bangena bathola mina lapha so sengihleli nami isikhathi yabo sebathola mina ke lapha sebezwa ngami yabo kanti so uthina sibafazi mana sifana namadoda nasifika siyacoca manje siyazwana siyathandana siyabuzana wena wakuphi boshole ini uyayibona so ukuthi esinsikhathi anginabhesuku omunye nabambhesukile siphila sonke sidla sonke uyayibona into enjalo ngathi wena sengeMiddelburg ke phela lapho sengiyakumakranamela ke izinja reg izinjeni reg kuyiboshwa reg ngathi nangene eMiddelburg ngicela ukutshela ukuthi lela Jelly Hall yabona bathi kune Jelly Hall eMiddelburg ngayiphi indlela ngafika ngazizwa ngathi ngisekhaya ufika nokufika ngaphatheka kahle kakhulu ngifuna ukutshela manga ngazizwa ngathi ngisekhaya angazi ukuba negazi kwesinye isikhathi ngazizwa ngathi ngisekhaya okay first day nawufika awujwayelanga ngisho okay uyamthola umngane uyacoca naye nacoca umngane uyakufaka ezintweni hayi la ijele siphila sona so akuliwa sinakuna ukuthi bathi sebakushaya bakufikisa bokwaza benzana futhi mina bengutrayela ngisho sinama single cell umunye nomunye ulala eseyili lakhe vele wayikho lento leyo Ni right kumnandi nje nasiphuma basivulela sohlala lapha eBene Plaza sihleli nje kungisiyacoca kumnandi lento bebayicoca ngejele ukuthi ayitshele this and that hayi ayenze inombolo ikhona ebochereni bathi le boma Sunset eMiddelburg ayikho ngifuna ukutshela manga bathi le boma Sunset maybe eMiddelburg akunanombolo hayi ngifuna ukutshela ithinde yamza ngifuna ukutshela manga lapha kunanombolo next hayi akunanombolo lapha hayi idathwe ngitshe ngithi mina leli jelele liholy and ngicala ngale smix nabafana ngisho le uyazi smix namadoda mara wona angale thina singabe ngiyabonana sibonana maybe nasesitolo siyilekiwe side nabo siyakhona ukukhuluma nabo emafastereni phashisi labo shuthi lidlule emafastereni wethu mara lamafastera kuvalekile ngeke ukhona ukumbona so yozwa ngevoice yakhe na ucoca naye angale kwenzeki isimokolo ukuthi mhlambe awuthi ufuna ukushaya ithunyana hayi lapho bathi nangoba abazimi nangaza kakhe kwenzeke lokho ngalekithi bathi nangoba i-out lakho liphethe imali lojolana ngisho siyajola phela sifike eMiddelburg siyajola saba noma nothola kanjani wathola kahle bamthumela bathi hey kunogelo ongenile phela bona lama sithi singene egate laba be-orange bale bayacleana ngisho babhizi benzani sebayazi ukuthi kunogelo songenile bakubuza phela nabo nawubhizi nababhizi nawe ngale la lebosho ukuthi awugelo wakuphi wena hayi mina yena uyabachazela ngisho angisho basesebhizi nami basathatha ama fingerprint basakushuda benzani bayacoca nawo lama out ngale nawafika ngale
or so ukhona ukuthandile ko la ma out wena nosongenile ngani uyombona sekeze fastereni hey get man mina sinendaba esona so yabo sekashela or kwesinye isikhathi afaka umngani wakhe unawo uyamfaka phela sibonana ngisho vele awubi ne stress idlaliwe imboba let ukeep isithukuthezi manje ama benefit wale relationship enjalo yimaphi ama benefit wakhona yeah ukuthi akushovele phela nini uyamtshela njengathi sibhema ugwayi baby anginagwayi man namhlanje so uyakuthumela hayi uze endaweni so ngizokushovela endaweni so ngizokuphonsela igwayi like laba abafana bebathanda ungena ekitchen la kupheka khona ngisho kupheka abafana vele jele yeah la ngipheka khona une fastereni ide lingaka kutshela athi ngesikhathi so ume lapha efastereni kwayi lakho ngizoliphonsa yabo uyakuphonsela ukwayi nini ngelanga lesitolo hayi man esitolo ngizokubhalisela so lama wala yazi ngizobhalisa ukuthi umuntu osona nasona kafika bamnikeza izinto ezisona sona so njalo nje yiwa ama benefits asejele so akunaka ukuthi mhlambe yokubamba bambe ubaba kuphi ama voice yeah ngiyakutshela uphenduka uba umntwana cabanga sibhala ama letter lapha kumele umbhalele iletter nabazo deliver lokudla uyayifaka nje lapha etrain yena uzayithola ngali iyachaza ukuthi iyakubani ngisho president okay iyachaza ukuthi iyakubani siboshwa bayazana leyiboshwa ukuthi wena nayi letter yakhe ibuya kubani uyayibona umbhalele iletter nje siphila nje kuchuba isikhathi nje mina le way bese nginjoy yangakhona ne ngagcine ngibridge umama muthi mama mina ungasezi uzongibhesuka la mina ngihleli kamnandi phila kamnandi and vele naye wazibonela wathi ngiyeza nini ngithola ngingaka sengiresile sengiyenye into cause ngagcine sengisebenza ngoba nginezandla ngisho ngikhuthele ngagcine sengisebenza ekitchen lamawada ngicleana lapha ngiwasha izitsha ngenzani amawada uyazi nababaphekela ukudla bashiya lapha siyadla usala uyadla hey bengithanda ukudla ejele hey yabona nayiphuma lento emzimbeni uzodla angifuni utshela olejele ayikho ngoba athi khona bengekho back then hayi azange mina ngithole vele akaze ngithole vele lapha kahle bekuyichance yami ukuthi nangiphuma ngingasabhemi so mawuphuma bese iphumile vele emzimbeni seyiphumile 8 vele sekuyimi abuya ngimuhle kabi simanga ngimuhle ngiqwebezela ubuyela la ikasi ke no yeah ukuphuma kwami lejele vele ngoba ngathi nasengiyo attend njengoba ngishaya ngelong scratch ngisho nangibuyela ngiyo attend magistrate wathi akangiboni icala ngatola kanjalo ngaphuma ke phuma kwami ngibuya la ikasi hala ikasi ngafika ngashasha amabhiyanyana yo waphuma le boyfriend yamenye yakudala bathu siphuza iyambone Siphola nakabuye ejele hayi Siphola yena kanti usabhema yabo bebabhema lePaxton ngisho bathi khona vele yeah ngiyeza bebabhema hayi usiphoza usabhema okay fine nginandaba nokubhema ke hayi saqhuba wayimosha ngokuthi asitoke athi yena sayafuna ukuthengisa lento asitoke lento ayibambise mina seyihlala kimi phela siphoza lo wala yeah odak so yeah ayibambise mina seyihlala kimi phela lento kube khona manje ukulingeka hey konje uyayazi ukuthi ifaswa kanjani kube khona ukulingeka usiphoza ngelinye ilanga okay naye beyangazimisela ukuthi ngibuyele mntana abantu bayafuna ukuthi vele ngibe right net sithengise lento sizenzele imali yena ayi azibhemele nangoba yazibheme but mina ngingabuyeli kulento fise kusenza imali we since nathi sipick up hayi man wathaphumila yejoza yo stock ngisele nenye encanyana ngasivalela lapha endlini ngathi yazini awuthi man ukwenza kayiwani angeke ngibuyele downini nethi ngithi kayiwani kaniyamosha hayi kaniyamosha ngithi kayiwani lo kayiwani uthi hayi man phinda kwesithu angeke ibuyele namhlanje lento wena wena phinde kwesithu siphoza ngithola wathi nabuye Joza ngithola nginari ngakhona next angisho nasayibusena sayiphumile yakudaka vele ubangela indlela usayicala buyela kwami kucala phansi ngisho ngithanda usiphoza melezwe ngami awu sasa ngi-ignore ngingabi nendaba naye ngisho ngibheme namhlanje sasa ngi-ignore ngingabi nendaba naye hayi mani little strila ngithi abhema hleli lapha endlini ayibhema yabona lephunga sengizwa nalephunga selingenzana ngisho sengiyenzile phela yeah hayi ngithi hayi mana ngeke ngithi siphoza ngishayisa amathuma ukushaya amathuka nisengiyobuyela na siphoza athi hayi wena uyangihlola ngithi hayi mani ukhawubona ngithi hayi ngizikadise ngithi ayiyekela nongafuni ukuthi ke kumele ngizithengela ngiphumele ngaphandle asayi mithatha ke nawe yabe seyisukile itswe
Esana. Ngabuyela. Kanjalo nje. Ngabuyela ngabe sengene kangaka sengiyenza everyday vele ngaze ngabuyela vele. Ngabuyela ubuyela kwami hawu waboshwa usiphoza nini. Back to square one ngeno. Back to square one mele ngiyoheresa. Hlanhla leyo mina uNkulunkulu ngiphila izandla simangazi mina ngiyazichaza ngoba enye into engizichaza ngayo yangimuranga namadoda kakhulu. Azanke bathi yazi kunya uphe kunjani amantombazana amaningi ebesibhema nawo. Lo yena akaphethe imali kubo labafana besesibhema namnyawuphi. Lo yena aphethe imali sojola naye. Sasa lo yena aphethe imali sohamba nalo. Ngiyambonga uNkulunkulu azanke angifikise kuleso simo leso ngasuke wangipha izandla. Mina akekho umama ongangithandi la ibhodlo ringa ngasekhaya. Mina la ngibambe khona bebaze bangibange mostabo mama balwe ngami. Balwe bahlale bangasakhulumisani babange mina. Nomunye ajabule ngimfuna kwami. Nomunye thokuthi sobonzani boklina. Bengiklina ngenza konke ngiyawasha amafastera izingubo ngiyaklina ngoba vila lapho uklina phela bakhona laba bavila lapho uklina. Ngibiza mina la ngiklina khona ngishaya splinter usho ukuthi mina uklina kwami ngishifta nala wena ungashifti khona. Shaya vele sprint. Yeah umuntu athi naye nangiceda uklina azichaza daya yabona mntana abantu ezandla uphiwe. Yangithola ngagcina nginama client amaningi ngibangwa. Yangithola ngabuya nkawuza abana stress abana stress and ebheka kokuwesi sengenzani angibatshontsheli nje usebenza grand sebakuthemba nokuphela bangithemba kakhulu bebabuye abanye bebangishayina imizi yabo bahambe baye ema town ngisele endlini ngiyaklina nababuya naba ngithola endlini bebangithemba kakhulu kabi ngiklina vele ngiklina la emzini ngikhona ukuthi naye ngelinye ilanga njengoba ngizidalela abantu bami so ngelinye ilanga thokuthi angikhonanga ukuthi ngiyosebenza ngoba akhona phela amalanga ngesikhathi uthi uyavuka nenyongo nomkhuhlane yayo yabo angikhona ukuthi ngiyosebenza ngikhona ukubalanda bona ukuthi manje ngiyabhayiziseka namhlanje kwenzakala so ngincedeni bakhona unginceda uyayibona so vele ngagcine ngiphila kanjalo vele isikhathi samadoda ukuthi uthi noma ungafika kimi ungitshele uthi manje mntwana ini bengasayingeni senginabantu bami phela manje usibana nawo yeah ngibhayiziseke lokha ngisaceda ukushonelwa mkhize cause lapho bengana way forward bengazi ukuthi ngiyothathana ngihlanganise nani yabona nginabo abantu abayithunyana 3 nyana ngibadlinelayo ngathi but nase ngibuya ejele sengijwayela abantu abaningi ngiyangithola kwabalula nje vele bebakutshela kahle labafana bathathu na sibheja ngomthofo yabona umthofo umthofo uyaziqinela la emzini yeke uthola umthofo agijima namadoda yenzani vele bengiphila kanjalo bese ngiziphilela kanjalo ngidla imali yami so manje daring edladleni itime abelizokela ubaba mwashona usesemncane ubaba mashona kona sengibhema awusonkawuzi yeah bebangasahlali endlini mina ukucala kwami ukubhema lento mama nobaba bebasahlukene singasahlali nobaba sesihlala nomama kuphi sibuye kagogo yeah because ngifuna ukubuza lokho do you think ukuthi mhlambe ukungabi kwetime lakho empilweni yakho njengoba ucala soblomane oledi kuya contribute ukuthi ucala ukukawuza ezinye izinto nazo simanga ezisilimazayo lezo yazi simanga na ukhule ngeshizi nepaloni naso uhamba uyohlala kwenye indawo leyo shizi nepaloni ungasayitholi sekuscarce ucabanga ngenye indlela manje yazi kuba ngenye indlela abantu abathengisa umzimba abazenzi ukubhema ama drugs nokuthengisa umzimba into eyiwani yafana sinenkinga awumazi umuntu uthengisa umzimba kusuke laphi kwenzakalani sinenkinga khona ezibuya la endlini ziyasihlasela naso ugcina uzinikela uphuza ibhiyi wenzani because akusimnandi ukhula kamnandi nini nempilo emnandi ayisekho kuwe so yahlupha sokhona ukufuna iteki wena unyaka wonke ekubeni iteki bowazi kahle udayi iteki man mina nangizotshela ubaba ukuthi nenyanga lengicela ngithengele iteki so uzolithenga ubaba so naye ubaba khona so uya kusayatshintsha ngisho asahlala nomama wakho sahlala nomunye umfazi phela akusafana akasayingeni leyo that much yabona ukuthi zigcine zisihlukumeza lezo zinto ezinjalo vele ungagcina uzithola uyenza izinto ezinjani so manje lokukawuza because yabona ngisho ukuthi ama out nabo cherry in affect akuphi nabo cherry because abanye uthola ukuthi makumele esikhathini and kumele ubhaya ama pets ngapho yankawuza uyakhona ukumaintain leyo lifestyle leyo ye normal cherry iyavala nje esikhathini thina sisazi isikhathi nobhem isikhathini mara abanye baba pregmos angisho nami yilento engikuzibuza yona ukuthi marukela upreke njani mara mina ngizokuthembisa ukuthi esikhathini asi
angazi kusuke kwenzakaleni lapho kusuke kuhlangane ini ngayenzakalani but esikhathini asike yavaleka shem siyavaleka nse isikhathi next so manje because since I want to touch on this topic because ngizogcina ngikhohliwe le yama GBV because there's this abocheri but bafaka ama profile picture abe people ukuze mhlambe to make an awareness about abocheri abarepwayo abantwana abahlukumezayo and this thing it was based on GBV but ngalendlela sekungayo sokuba ngathi into only for amantombazana. So what's your take on that? Do you think ukuthi vele amajita they do abuse abocheri ngendlela eqakile or mhlambe kuba i50-50 nabocheri khona ba abuse amajita or kanjani? Hayi mina kuyibona kwami lento khona namacheri abuse amajita but thina abocheri abuse kakhulu sikumezeka kakhulu because asinawo lamandla la amajita anawo amajita namandla thina asinawo so ukuthi umuntu nangu uyakuminyezela lapha nangu uzokuvalela ekamareni and akhonza ukuthi ukuthatha ngento encane ngisho or like njengami ngiyasebenza ne umuntu angizele ngeadvantage ukuthi hayi man ngifuna uyongwashela amafastera lapha ekamareni uyabona so ngifika ngisho ngizosebenza ngisho na ngizosebenza so wena sowuvale iminyango sowukhiya iminyango uyayibona sekumele sikikirizane la endlini and egcineni anginawo amandla mina lingana newakho vele wena uzongi-overpower yiloko thina bocheri ukusikhawathayo ngoba amajita anamandla vele anamandla sikhawatheka kwesinye isikhathi na uyafisa ugcina ucheri athatha something agwazi awuthi if self defense iyayibona and then ofika ekhosi uyazi angeke bayizwisise kwesinye isikhathi